तेल लिया हम 31,283 रुपये का लिया। गति के 31,283। अब हम लोग का वेस्ट बंगाल में जितना भी गाड़ी है सब गाड़ी आप लोग का यहीं से तेल लेता है। और सबसे बड़ा बात जो नहीं भी लेता है उसको हम बोल देंगे कि लेने के लिए काहे कि इतना इतना सुविधा फैसिलिटी रहने पीने खाने के लिए इतना अच्छा सुविधा है और दूसरा कहीं पंप में हमको नहीं मिलेगा। नमस्कार, गुड मर्निंग सकलोके सुप्रभात। आशा কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে ভাল হ'ব। আজি নতুন ভিডিও এটা বনাবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। আমাৰ পাম্পত যিমান কাষ্টমাৰে তেল লয় তাৰ ওপৰত এটা ফিডবেক ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে জনাব এই যে সিদ্ধান্তটো লৈছোঁ ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে, আৰু কাষ্টমাৰসকলৰ পৰা মনৰ কথা জানিম যে আমাৰ ইয়াত তেল লোৱাৰ বিনিময়ত আপোনালোকে সঠিকভাৱে তেলটো পাই আছে নে নাই পোৱা। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই গাড়ীখন দেখুৱাইছোঁ নগাঁও গুৱাহাটী S09FC2277। সদায় আহে ইমান সময়ত, সদায় তেল ভৰাই। এতিয়া মালিকৰ লগত কথা পাতিম। দাদা ভালে আছে? আপোনালোকে যে আমাৰ ইয়াত তেল লয় ঠিকে পাই আছেনে? সদায় আহে? কিমান টাইমত আহে? কিমান দিনৰ পৰা তেল ভৰাই আছে? দুমাহমান হয়নে? অঁ, মানে আমাৰ ফিডবেক এইটো আমাৰ অনলাইনত দিয়া হ'ব, আমাৰ ইণ্ডিয়ান অইলতো দিয়া হ'ব মানে। গতিকে এইটো কাষ্টমাৰ ছেটিছফাইৰ কাৰণে আপোনালোকে যিহেতু পইচা দিছে, পইচাটোৰ বিনিময়ত তেলটো সঠিকভাৱে পাই আছে। ওকে, গতিকে এইটোৱে মই দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকে বেলেগ গাড়ীকো কৈ আছে ন? ঠিক আছে, আৰু না আহিব তেতিয়াহ'লে দেই। গতিকে আমাৰ যিটো পেট্ৰল পাম্পত এইটো ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে, যিমান গাড়ীয়ে তেল ভৰাই সেই গাড়ীসমূহক আমি এদিনৰ মূৰে মূৰে বা দুদিনৰ মূৰে মূৰে আমি সোধ পোছ কৰি থাকোঁ। কাৰণ যিহেতু তেওঁলোক আমাৰ কাষ্টমাৰ সদায় ভগৱান। সেইটো কাৰণে আমাৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক সোধাৰ দায়িত্ব এটাই, যাতে যিসকলে তেল দিয়ে, তেল দিওঁতে যদি গাফিলতি হৈছে মালিকসমূহেতো গম নাপাব। সেইটো কাৰণে আমি দায়িত্বটো পালন কৰি তেওঁলোকৰ পৰা এটা ফিডবেক লওঁ, আৰু ফিডবেকটো লৈ আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত এৰোঁ যাতে সকলোৱে গম পায়। গতিকে এইটোৱে যে যিসকল কাষ্টমাৰে ৰেগুলাৰ তেল লয় সেইসকলৰ পৰা এটা ফিডবেক লওঁ, আৰু ফিডবেকটো লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত সকলোকে দিম বুলি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। যিহেতু কাষ্টমাৰ ভগৱান, কাৰণ তেওঁলোকৰ পইচা এনেই নাহে, চবৰে কষ্টৰ পইচা, আৰু কষ্টৰ পইচাৰ বিনিময়ত তেলটো সঠিকভাৱে পাব লাগিব, হয়নে নহয়? আপোনালোকে যিহেতু পেট্ৰল পাম্পত তেল সোমোৱাই এটা বিশ্বাসতে সোমোৱাই, আৰু যিটো পইচা দিয়ে পইচাটোৰ বিনিময়ত তেলটো পাব লাগিব, হয়নে নহয়? সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। কাৰণ আমি 3 দিনৰ মূৰে মূৰে যিমান কাষ্টমাৰ আহে সকলোকে আমি এটা এনেকৈ ভিডিঅ' আকাৰে সোধ পোছ কৰোঁ, সুধি পেলাই আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিওঁ। যদি ভালকৈ চকু কাণ নিদিয়ে তেল দিয়া মানুহকেইজনেও তেল মাৰিব পাৰে, হয়নে নহয়? সেইটো কাৰণে মই মালিক হিচাপে আমি এই দায়িত্বটো লৈছোঁ যে 3 দিনৰ মূৰে মূৰে যিমান কাষ্টমাৰ আছে আমাৰ পেট্ৰল পাম্পত যোনেই তেল ভৰাই মই সেইটো সুধিম, আৰু সুধি পেলাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিম, যাতে মানুহৰ পইচা, কষ্টৰ পইচা, চবেই কিবা নহয় কিবা কষ্ট কৰি আহে, হয়নে নহয়? সেই কষ্টৰ পইচাটো অথলে নাযায়, হয়নে দাদা? আপুনি যিহেতু চলাই আহিছে, তেল ভৰাৰ বিনিময়ত যিটো পইচা দিছে সেইটো তেলটো পাব লাগিব সঠিকভাৱে, তেতিয়াহে আপোনালোক আহিব, হয়নে নহয়? সেইকাৰণে 3 দিনৰ মূৰে মূৰে ব্যৱস্থা লৈছোঁ। মই যিমান কাষ্টমাৰ আহে চবকে সুধিম, মানে যদি কিবা কমপ্লেইন পায় জনাব, তেতিয়া আমি ব্যৱস্থাটো ঠিক কৰিব লাগিব, নহ'লেতো পাম্পত কাষ্টমাৰ নাহিব, হয়নে নহয়? এতিয়া আমাৰ যিমান ৰেগুলাৰ গাড়ী আছে মই 3 দিনৰ মূৰে মূৰে সুধিম। এইখন এখন গাড়ী AS03CC 4692, ভালে আছে? আপুনি এতিয়া তেল ভৰাই আছে, সদায় দিয়ে পইচাটোৰ বিনিময়ত তেলটো পায়নে? পায়। সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' বনাইছোঁ, ফিডবেক এটা লাগে মানে অনলাইনত দিবৰ বাবে। গতিকে আমি 3 দিনৰ মূৰে মূৰে এটা ব্যৱস্থা লৈছোঁ। যিমান কাষ্টমাৰ আছে আমাৰ ইয়াত তেল ভৰাই তেওঁলোকৰ পৰা আমি সুধিম, মানে যদি কেতিয়াবা প্ৰব্লেম হয় তেতিয়া আমি সেইটো ব্যৱস্থা ল'ব পাৰিম, ঠিক আছেনে? আপুনি তেতিয়া ছেটিছফাই হ'ব, আপোনাৰতো পইচাটো এনেই অহা নাই, হয়নে নহয়? গতিকে এইটোৱে আকৌ আহিব হা। গতিকে এইটোৱে তেওঁলোক হৈছে বালি গাড়ী, সদায় আহে, সেইবাবে সুধিলোঁ। কি ময়ত ছাৰ্ভিচ ধুনীয়া ন? সেইটোৱে লাগে, কাৰণ কাষ্টমাৰটো ভগৱান, নহয় জানো? তোৰ বিনিময়ত তেলটো পাব লাগে, সেইটোৱে। গতিকে লগতে ডাম্পাৰৰ মালিকো বহি আহিছিলে, সুধি দিলোঁ। গতিকে এয়ে ভাল লাগিছে। অঁ, সদায় আহা নেকি? অঁ, থেংক ইউ। গতিকে এয়া আৰু এখন গাড়ী আহিছে, এয়া আপোনাৰ চব্জিৰ গাড়ী এয়া AS03CC 3090। এনেকুৱা বলেৰো বহুত গাড়ী আহে। দাদা আমি 3 দিনৰ মূৰে মূৰে আপোনালোকৰ ভালৰ কাৰণে আমি এটা ব্যৱস্থা লৈছোঁ, কাষ্টমাৰৰ ফিডবেক। আপোনালোকে যে পইচাটোৰ বিনিময়ত তেল লয় সেই তেলটো পাইছেনে নাই? পাইছে?
ধন্যবাদ। আমাৰ এই যি পেট্ৰল পাম্পটোত তেল ভৰাই মাইলেজ দিয়েনে? হয়নে নহয়? মানে 1000 টকাই ভৰাই যিমানে আপোনাক ডেইলি আহেনে? ডেইলি আহে। গতিকে এইটোৱে মই সুধিলোঁ দাদাক, এওঁলোক সদায় আহে আমাৰ কাষ্টমাৰ যিহেতু, সেইকাৰণে এইটো ব্যৱস্থা লৈছোঁ। যিটো পইচা দিয়া পইচাটোৰ বিনিময়ত সঠিক তেলটো পাই আছানে? পাই আছা, সেইটোৱে লাগে। হা হা, মাইলেজ ভাল ন? গতিকে দাদাজনে জনাইছে তেখেতে তেল লৈ থাকে ইয়াতে, প্ৰায়ে আহে সপ্তাহত কেইবাবাৰো অহা দেখিছোঁ। এজন দাদা আহিছে এখন ডাঙৰ গাড়ী লৈ, বহুত ডাঙৰ দীঘল তেলৰ হয়। তেখেতে আমাৰ ইয়াতে তেল লয়। हम लोग का ये दुकान है, आप लोग आता है तेल ले रहा है, हमको तो मालूम नहीं है आप कितना तेल ले रहा है, लेकिन आप लोग जानता है 10,000 लेता है, 20,000 लेता है, 30,000 लेता है। उस हिसाब से जो पैसा का जो वैल्यू है उस हिसाब से तेल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। हाँ। इसीलिए तो आप लोग आ रहा है। हाँ। एक महीने में कितना चक्कर आता है? एक महीना में हम लोग का लगभग 3 चक्कर होता है। हाँ, हर चक्कर में घुसता है? हर चक्कर में यही घुसता है। हम लोग का एक गाड़ी नहीं, जो मेगाटन का जितना भी गाड़ी है, मेगाटन लॉजिस्टिक का। हाँ हाँ, मार दीजिए, ढक्कन मार दीजिए। जो कंपनी का जितना गाड़ी है, कंपनी का गाड़ी आप लोग का यही पंप में तेल डलाता है। মানে তেখেতে কৈছে মেগাটন লজিষ্টিক প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ যিমান গাড়ী আছে सब আমাৰ ইয়াতে तेल लय। इसीलिए बना रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए फायदा है। हम मालिक हैं, इसीलिए हम पूरा कस्टमर को फीडबैक ले रहा हूँ। 10,000 तो पैसा दे दिया पेट्रोल पंप को, आपको 10,000 तेल मिला कि नहीं मिला, वो मेन बात। जो हम तेल ले रहा है, हमको 10,000 का तेल मिल रहा है। यहाँ पे खाने पीने, रहने का, नहाने का सब सुविधा हम लोग का है। और गाड़ी लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, पार्किंग भी बना हुआ है, कोई दिक्कत भी नहीं होता है। इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। रुकते हैं क्योंकि कहीं सारे बहुत सारा पंप है कि लगाने में तेल लेते है चाहे नहीं लेता है, वहाँ से जल्दी भगाओ गाड़ी भगाओ ऐसे करता है। लेकिन इस पंप में हम लोग का जो भी गाड़ी आता है कोई तरह की दिक्कत नहीं होता है। थैंक यू। গতিকে এইটোৱে मैं 3 दिनों में फीडबैक ले आसू। मेरा मतलब ये है हर सप्ताह में 3 दिन के बाद एक वीडियो बना के, जैसे आप है और सारा बहुत कस्टमर है, सबका वीडियो लेके ऑनलाइन में डालता हूँ। तो फीडबैक अच्छा लगा तो फिर आइएगा। গতিকে দাদা এতিয়া তেল ললে। তেল कितना लिया दादा? तेल लिया हम 31,283 रुपये का लिया। গতিকে 31,283 টকা। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাষ্টমাৰবিলাক আমাৰ কাৰণে ভগৱান। আৰু তেখেতে কৈছে এই যিটো কোম্পানী প্ৰাইভেট লিমিটেড, যিটো मेगाटन प्राइवेट एलोकर जिमान गाड़ी से सब याते तेल लय। बाकी अभी तो आपको मालूम ही है। आप बोल दिया जेहेतु पूरा अच्छा है। इधर में आ जाए, ऊपर में आ जाए। आप बोल दिया ठीक ठाक मिल रहा है। और बोलिए आप लोग, और क्या बोले इस पंप के बारे में, कुछ बोलिए। इस पंप के लिए देखिए, तेल तो हम लोग को सही मिलता है, रहना खाना पीना सभी ठीक है। आप हम लोग का वेस्ट बंगाल में जितना भी गाड़ी है, सब गाड़ी आप लोग का यहीं से तेल लेता है। और सबसे बड़ा बात, जो नहीं भी लेता है उसको हम बोल देंगे कि लेने के लिए, काहे कि इतना सुविधा फैसिलिटी, रहने पीने खाने के लिए इतना अच्छा सुविधा है। और दूसरा कहीं पंप में हमको नहीं मिलेगा। कहीं मैं तेल भी लेता हूँ, फुल टैंक कराता हूँ, 300-350 का टैंक है, 2 टैंकी फुल भी कराता हूँ, तो भी रहने के लिए नहीं रखता है। 2 मिनट रखता हूँ तो बोलता है गाड़ी भगाओ। लेकिन यहाँ पर आप लोग का पंप में आके भैया, जितना आसाम के अंदर आप लोग का यहाँ पंप में, इंडियन ऑयल में जितना हम लोग का अच्छा व्यवहार, इतना फैसिलिटी मिला और कोई पंप में नहीं मिलेगा भैया। ठीक है दादा, थैंक यू, अच्छा लगा मिलके। आप आइएगा एकदम। हम लोग का कंपनी का जितना भी गाड़ी आएगा वो भी आएगा, और जितना मेरा जान पहचान दोस्त यार है सबको हम बोलेंगे वो भी आएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलके अच्छा लगा दादा। एक चेक दीजिए, ठीक है, दोबारा मिलेंगे। हाँ ठीक है। গতিকে এইটোৱে এওঁলোকে তেলটো দিয়ে, সেই পইচাটোৰ বিনিময়ত তেলটো ঠিকে পাই আছেনে? ঠিকে পাই আছে। সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' বনাইছোঁ, যাতে আপোনালোকৰ কষ্টৰ পইচাৰ বিনিময়ত তেলটো পাব লাগিব। হয়নে দাদা? কাৰো পইচা এনেই অহা নাই, মাইলেজ ধুনীয়া আছে, কাৰণ কাৰো পইচা এনেই অহা নাই। হয়নে নহয়? সেইটো কাৰণে সুধিছোঁ। বকিয়ালৰ পৰা আহে। প্ৰায়ে গাড়ী বকিয়ালৰ ইয়াতে ভৰাই। মই উদ্দেশ্য এটাই, 3 দিনৰ মূৰে মানে কাষ্টমাৰ ফিডবেকটো লৈছোঁ, কাৰণ আপোনালোকৰ মনৰ কথাটো জানিব লাগিব ন। সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। ঠিক আছে। গতিকে এইটোৱে আপোনালোকে চাব, মই এনেকৈ 3 দিনৰ মূৰে দি থাকিম, আৰু আপোনালোকে খবৰবিলাক জনাই থাকিব। কিবা অসুবিধা পালে জনাব খালি, ঠিক আছে। গতিকে এইটোৱে, ময়ো এতিয়া সন্ধিয়াৰ পৰা যাবলৈ ওলালোঁ, আৰু দিনটোত আজি বহুত ফিডবেক ল'লোঁ। গতিকে মই সিদ্ধান্তটো লৈছোঁ, 3 দিনৰ মূৰে কাষ্টমাৰ যিমান আছে সকলোৰ পৰা ফিডবেক ল'ম, আৰু অনলাইনত এনেকৈ দি যাম, আপোনালোকে সঁহাৰি জনাব। গতিকে এতিয়া শেষৰ ভিডিঅ'টো এইজনৰ AS01, এখন ডাঙৰ গাড়ী। এতিয়া কথা, দাদা নমস্কাৰ। आसामीस आता है? आसामीस आता है? हिंदी ठीक है दादा, नमस्कार। कहाँ से है? मैं 300 खाली करके आ रहे हैं। 300 आप ओरिजिनल कहाँ का है? गुवाहाटी जाना है। ओरिजिनल कहाँ का है आप? बिहार का है। बिहार का दादा एक ठो मिला है, और आप दादा? आसाम, गुवाहाटी का। ठीक है, मिलके अच्छा लगा। सुनिए ना दादा, जो पैसा देता है, पैसा के बदले में तेल मिलता है कि नहीं मिलता है? सही, इसीलिए हम वीडियो बनाता है, कस्टमर से फीडबैक लेता है। ठीक है,
आप बोलिए आप कितना दिन से हमारा पंप में आ रहा है? मैं तो मतलब मल्यागंदा 1-2 दफे का आता हूँ आता ठीक है अभी आपको ठीक मिल रहा है ना? तेल सही में रहता है। ओके बाकी पंप का सुविधा कैसा है? लेटिन बाथरूम का? लेटिन बाथरूम सब बढ़िया सुविधा है। हाँ कोई और टेंशन पानी नहीं सानी होता। का? पानी बढ़िया है, फिल्टर ठीक का है पानी है। बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम होगा ऑफिस में जाके एक बार बोलिएगा। नहीं हमें तो कोई कंप्लेन आया नहीं है, हमें तो बढ़िया मिला, अच्छा ही मिला। ठीक है और आप लोगों कंपनी का गाड़ी कितना है? हमारा गाड़ी यहाँ कंपनी की गाड़ी है 15 का, इसका 30-35 है, इधर में आता है? आता है बराबर। ठीक है दादा, थैंक यू, मिल के अच्छा लगा। आइएगा ठीक है दोबारा, कोई भी इन फ्यूचर प्रॉब्लम होगा ऑफिस में जाके एक बार बोलिएगा। ठीक है दादा, आपको भी मिल के अच्छा लगा। ঠিক আছে দাদা, গতিকে এইটোৱে দাদাকেইজনক বিদায় দিম। বিহাৰৰ হয় তেওঁলোকে এতিয়া তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহি আছে। এতিয়া তেওঁলোকে তেল ভৰাব, তেল ভৰাই এতিয়া যাবগৈ। গতিকে এইটোৱে আজিলৈ, আকৌ অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয় অসম।